Tiga minanyi Paulo do shinja do chalatai. Tiga minanyi Paulo do shinja do chalatai. Rakwafat fatekam ikasana. Yakin lanam si Paulo ko. Uya ko ipingeng yoda. Lam srinanyi yamata do tuam. Bekena tawo yanyi umrara jakena. Lifu no ciri-ciring nanyi yamata do to. Tashi Yesus Kristo kanyi yamata do to. Ni mapi fangun si Yesus Kristo yanyi tomofe jaken. Yaken lana kanu akmati kakte do cinai do jam. Yan namin yipi tiga miyinya picak yok ayan na do chalatai. Inawi si yiturunan ni yamata do to. Kanyi Yesus Kristo panyi singan tau pangangarilawan na kano ikapiya nano uno nednyo. Si Yesus Kristo napagawagan yaten do raraten do karawan. Hamuriwo napangurayan do nakenakam nanyi yamata do tua mawakwak no raraten ta. Inawoy no arwarwayin ta si yamata do tua mangay do kaidan no karawan. Amin. Kuyi kiyingan ninyo suwuno nada yato ngaro do pangangarilawan nanyi yamata do tua. Yanyi mamnek jinwa nyoka apso yamalasana nawo. Tukuna mancen jinyom abu ikadua nano mapasariya ciri-ciring nanyi yamata do to. Dakapi kawu jinyo no tawa kumarudo mano yunga nanawunyi Yesus Kristo. Tanayamena tananyi mapudo tingat tua tinsi nanyi yamata do tuam. No simacitarka kano ninanawuna menjinyo no kakwa. Inanawuda jinyom mano yung akman sirura. Pidednan no piwuyawiyan nanyi yamata do to. Nipancinam rana jinyo no kakwapam. Yako ipancipa jinyom. Numyenso milimwang nya jinyoso. Macitarka nanawa. Kajinami yang ayana kano. Nimamiring nyo nano kakwam. Mano yung kapided na najirano. Piwuyawiyan nanyi yamata do to. Manwa. Kukak rebenu karwarwe dajaken no tawa. Kapancikonok mansang. Jabu kak manasanga. Uku ika keram harwarwain dayaken nyi yamata do to. Manwa. Kuika kerawo karwarwe dajaken no tawo. No ika kerako utawa. Umarwarwi jakenam bekenalam suinayaken nyi Kristo. Mga kakte, tukuna macita ngayon jinyom, uku ipilimwang jinywa mapasariya ciri-ciring nanyi yamata do tuam. Bekena nyimya podo tawo. Yabuya sakatawa kunyipacamir ngana, kunyipacinawan su mapasariya ciri-ciring nanyi yamata do to. Tasi Yesus Kristo minato mancira nanyajaken. Nyuka dengan wo iwawalam kono kapaci bedben kupado hanu dan namena tau doyotai. Tati makdeng kwa mapakakasiso amraralini Yesus Kristo tau. Nak menko kawak-wak kusira. Makdeng ko pakano kapalangayan kwa tau doyotaya maapso iwawalam namen do hano dan namen na tau doyotay. Tanananawo dano ini na po namen no kakwam akmansang tati makdeng kwa mangureja. No kaji kupa ni mataraka na tawam ni pamnekan naranayaken na maapso varena ni yamata do to. Dukarilo nanyaken. Nipacita nadyaken wanak na. Amuriwo nipakateneng kodo mapasariya ciri-ciring nanyi Kristo. Ipilimwang do bekena tao do yotay. So ikabuno tawa nipacamirengan ko. Yako jinyi mangido Yerusalem macamiring do niman mapakanyaken na lifu-lifu no ciri-ciring nanyi yamata do tua tawo.
Tanyi mangi kodo halapwa kapisinauli ko na mangi do tamaseke. Ikatlo na kawanam mangi ko jipita do Yerusalem machifari jasho makalimasho yicharwasho araro. So di ko minakachita iso karwandanyi pamnekan na ni Yes Kristo livu-livu no chiri-chiring na. Uwari na ni Yeswa panisiringan ta may ngaran so yakewo ni machita ko. So di ko minakachita iso karwanda ni pamnekan na ni Yes Kristo livu-livu no chiri-chiring na. Yabuya malas do tiga mikuya chiring ko. Patyanoy ngan nayakin niya matado to. Mirata tengam mangi kunado, sidiya kano sidicha. No kano nangam jida pa ni machita yakin no sinjado yotay. Kapakamiring da jakena milimwang ranano chiri-chiring na ni Kristo. Ni machiwuya jano kakwapa. Amuriwuya darana saraya nyanyi yamatado to. Doya ko kapamlisrana may limwang no chiri-chiring na ni Yes Kristo.